Kani gadega Batisi TV, bat pidang pek yaki kubor baman kasni. Sa uway uri orang ba, kani gari luam kasi jantia, balawan sakmat, henne kasngi, kasipau terik unailar, uday umuktiar jong ka Supreme Court jong kani gari India, ubak Daniel Stone lingdo Nonglait, ubalapan pau ya kania jong hagaji kendo bat kinang patai kubor, hasilong press club. Habakran hakinong patai kubor, ubak Daniel Stone lingdo Nonglait, ulapan pau ba nakalang jong wai ke Kyrshan ke Pura, ya ke Khadc Hills Autonomous District Council, halor ke Khadc Hills Autonomous District Khadc Social Custom of Lineage Second Amendment Bill 2018. Uni umuktiar ke Supreme Court ulaong ba ya ke amendment ke Baningkong, ya ke Khadc Social Custom of Lineage Act, lalek ningkong House Nam kat kandai spa kandai penyo. Bat kene kejing penkala, ya ki katu kat neki kendon, kaladon kamru hakini kisngi bamenta. Ubak Daniel Stone lingdo ulaong bakat kom ke 6 schedule, jong ka riti sencar keri. Haka clause 3 I but G lakran halor ke kam songkha songman bat ru halor ke tenra jong ki jaj benreu bat ke deiti tenra jong ki kumta ke jingwan ra biang i ke jingkela hagani ke sien bamenta hagani ke andru sngau bakadon ke jingbakla jong ke Khadc kumta na kalyang jong ulong bahadien balami ki jingkershan ki babon balang bat ru ki bapersha usngau ba yakani ke kam dei bancani abet ya ki MDC jong ke Khadc ban penstat ya ki jingdon kambaro ban yono ya ke jingmanjor halor ke ni ke bel. Nalor kani uni orang ba ula kerparu ia ke yeng dorbar thawan ke jela ban buram lang ia ke dorbar jong ke Khadc da ke bakadau nuksaru ba hasua ba presiden kari India onsyem ia ke nokono karai hakum kani ke kham uju syemru ia ke sor jang bora artli ki yeng dorbar bagan thop ia ke Lok Sabha bat ke Raja Sabha nagaling jonga independently marui nasna war Kyrshan ni ka bill balai mga Kyrshan ni ka section 3D Jong ka Khadc Autonomous District Council jong ka bill ka lainit jong ka arja katra kidau kilong ba kam simla ye lai no ye kendon ye ka balabu the constitution ye ka India kata ka hibe ka kom ka 6 schedule jong ka constitution section 3 clause I but clause J kato specifically ka kren shipang ka marriage but ka social custom but balai kanika ka bill kalong badon kam kadaw kalong ba niyo i badon artli ki lenti ya ka ba ngilawan ongno ki tulen system but kalawan kalapan lech ngri hakini barok ki hapan ya don kam ni atli klanti balech kabawan bar kata kidei be yakine kawai dega identity kabaan ka custom identity dan ka culture we are grand to protect the culture hakani ka culture long ki bahap hanto ka idon ka Jilong bakar pang kum karyam ka bay ke jongi. Idon ka jilong bakar pang hakar kom ngi ke jongi. Idon ka jilong bakar pang hakar kom berkhat ke jongi hamne. Nanta sa kawai pa habi akran ban protect ye ka identity. Identity hamne ka pawe bat ka min ni ka focal area. Ka dai be ye ka matrilineal society. Ba ka jilong kerpang jongi kan he ka dai ta hamne ha ibantai parit jong kepertai hamne ha ka jela ka jongi hamtam ka wa milawan ogno habaro jong ka jela mi khaya te gine ki atli ka culture but identity gide ki atli ki lenti ba don kam barlara gimma ban check ke gine kinja te hor ka ne ngasnyo ba ka lo ka ba don kam ya ka bangi habang matgaling jonga habang Kyrshan habi dari bagian bill